o te whātalofa atu, matu atu ia upo whawhiloinga. Ua toe maua ia nei avano mata ngofie toe whelua iai. Ua atowhaina ia le nei tu aso po le nei tu la. O le aspa i o le atua tātou te o mai ai, tātou te mafuta whātasi. Ina i mawhai ono tātou tāpua i mavivi i atu i le atua. Whai mai talanga le li whaola i le whine lea Samaria na i le vai tu loto po le vai Elio Jacopo. Whai mai. O Samaria o e tāpua i ai i a tangata Samaria. A o Yerusalema e tāpua i tangata Iuteian. Whai mai lo Yesu. O le mea lo i eile nganga o le atua o le tāpua inga nai upu ma le whamaoni. O tātou mafuta ma whailoa i ma toe whātasi whanau o le atua i le nei sāpati. Ewi ina le mawhai o na wha taunuina i a sauninga e peo na masane ai. Pe te iane. Ua a vea le nei tuaso tātou te whailoa i ai. Ia matuatu no mātou lima whatalofa. Ia ai tau talia ina. Ia le wholawholoinga le upo le tua e whai lea. Ma o ngā tonu e whai lea mwhanu manga mo le tātou whilo inga i le aso o le tua. E mautinoa lo i ete te ngā le tua i lo toso i fua me so tātou ola. I vaenga e fia mai tu e fia o le lolangi mai tu vaenga o lo tau awhio ai ma au mau ai. Ia e te tonu o lo tau sia o tau i le lofo le tua. Ao nei sāpati ma le lofo mata ngō fio le tua. Ia mau a runga lona vi inga. O no le ola ma le malosi o tātou maua. O te whamalo atu ma to e whaftai atu i lo tau anganga lango i le tua malana ngā luenga. O whelava o lo e iai, i e whato mino tātou tiute, o le tātou whafoi le i le tua, i a mea, ua fwoi na mai le tua i tātou, i a tātou ngā luenga, mai le tua i o tau mana tua, i a le ua i fua o tau whamrianga, i toi whafoi le tua e le tau langa mas tuai. O le tasina a wala tātou tāpua ia i le tua, whailoa i a te ia lo tātou anganga whaftai, i le puno le malosi ma whamunianga ia malona anga le leia i tātou. Ewi ina le i te talaina ia le sāpo o le tapu o lo alu nei. Ai mai tauina o lo i ele au te tai o le tua si o tō sui fua ma si o tātou ola. No doubt God has blessed you throughout this week. The journey through trials and tribulations. The times of challenge, time that cause depressions, anxiety in our hearts, but our faith in God allow us to rise through the difficulties of time of life, but focus in Christ. I would like to welcome you to our fellowship this morning, wherever you are this morning, that God can reach your heart. The word of God can bring the bread of life and bring us closer to God and closer to each other. O le whai tātou talo. Le tuailo mātou tamā o mātou whailoai ma mātou talaina ua fionga. O fionga e iei le upu, lau fionga e iei le mau, o lau fionga e iei se whi au tāua mō tātou. Mātou talo le tua wheta laila ua fio. Le ngang pa io la o fio e fa pa ia ma fa manuia. A ver lato fa funga anga. Ia e vatu ai ia se fe au mai le la ai po ole no fali ole tua. E ma fai on fa malosia I matou ia ma fa tawina I matou a fionga wa tu lei mai ai la o fio e ala I upu ole tua. Fa stai fa funga mai lo sua fa Yesu. Amen. Ole mataupu e fia tā ua I le sāpati le nei, ma fia whaawawina I la tātou suenga po le tātou savilelinga I le tusi o whaalinga.
O le tusio whaalinga o lo iai ia ni whi au whaavaloanga. O lo iai ia ni whi au o rapta inga. Ai sili ai ia le taua o lo iai whi au o le tala le lei. The book of Revelation not only has a prophetic message, it has message of judgment, message of warnings, but overall there is a gospel presentations of salvation. I would like to capitalize, I would like to underscore the theme of gospel presentation in the book of Revelations. Wa olo iai ia le fe au le tala le o ngā tonu i le whaotanga ia Yesu Kiriso. E nisi lātou te le fiat lau ngaina le tusi o whaalinga ona e whamamawhaina upo waloanga. Pe te iane, o le fe au o waloanga, o lo o ngā tonu le fe au o le whaotanga, le fe au o le tala le. The good news, the gospel of salvation, center in a message of Revelations. So I would like to highlight the gospel presentations of the life of Christ through the message of Revelations. Olo tawina i le tatou a onga i le taiaole nei ia le upo le tua. Whaautuina la i le manatu i le taiaole nei o le leo taalili o le tua, po le leo manino o le tua, ia po le leo fola o le tua. Il matau mo le tusi o whaalinga, o ina o lo wha maoti ai, o ina o lo wha matali ai. The introduction of the book of Revelation in chapter 1 actually bring the preface, the forecast. It paved the way of what's to come, and what to come toward the throughout the book of Revelations. It's so fascinating to know where God leads us in the message, through the message of the end time, if we fully get the scripture of the introduction of the book of Revelation. O le tumuanga o le tusi o whaalinga, o lo o iai ia upu ma fe au e ma fai o na whaelo mai le tua, ia melo loto, ia po me lilo, ia ma fe au whaapitoa whaavaro anga. Ai o ngā to tonu le fe au o na tala le ia Yesu Kiriso. So le fe au la i le taiaole nei, e wha uru talaina, o le leo manino o le tua. The audible voice of God, the herald, the echo, or the manifestations, the megaphone of God's voice. Le wha leo teleina, le wha lau teleina, o le upu o le tua. E masani ia sio tātou nu o Samoa. Ao ina whaise fono, ia ona ave lea o le Savali, e ili le fuafua. E lātou te alanga ina, e taumanu o ina i o mai tamali, i o mai whailaunga, i o mai ia tulafale, ma taule lea, tapa au e whai le whorotanga. E masani ei tātou, wa a o tupu ae, o le tasi lea o au ngā luenga sa whai, o le irina o le fuafua i le tai au, i ma taumanu o, e wala au ia, alita i ma le vaenga le nuu, e o mai e whai le fono matai. A whai e se tasi, ua ia langona ina le vala au po le Savali, ai le tali mai. Pe na te ena i le whinangalo le nuu. O na awele e se awea i le nuu, ina i mawhai o na whaamanatu i a mawhautua ina, ina i mawhai o na angaia mawha talia ina le vala au le nuu. Oftentimes, that's people that we have a message and we blow the trumpets. We call people to come, gather for meetings, the council, to discuss the future. Oftentimes people will just ignore, but the village said things, po le tātou o nganu, e me whaera vina ai I se whaamanatu. A whaila e le talia ina, le ngata o le whaamanatu, ia ma le whaailoina atu. Ai te ena pea, o na o lola I ai, o le to sao le nu. Wau tā ua le vaenga e whatomua I ai I le au I le tai au le nei.
ona ua auto soifua mo tātou ola, i le soifuanga whai mai ua te ena e tangata i al sāvali o le taralei po le upu o le whaotanga. We live in a society today that people increasingly rise to the numbers of people that rejected the message of the gospel of salvation. We live in a society that people increasingly do not want to be labeled as Christians. They label themselves as nuns or unaffiliates to Christian groups or Christian religions. Wa iai I tātou o langa por fasisio manga I tātou, I lātou ua lātou le toe fia tā ua I lātou o tangata kerisiano, po ua lātou te ena la o ongal talalei, ona ua o lātou nau, ua lātou manatu, ua le o toi ai se tā ua o tāpo inga, o le o toi ai se tā ua o le manatu o le sila fia o le tua. Le tioa, le fe au le tae au le nei, ma le vala aua le tua, I lana au auna pol, le tangata o le tua Ioane, a o ia Ioane le moto patamo. Fe mai, na vala watu le tua, ma ua leo tene atu e tusi o le upu o lo mawhaina le tusi o whalinga. Fe mai le tusi o whalinga, o lona mta upu muamua, o lona whai upu e se fulu tasi sulua se o whangata me veu suma tolu, le vaenga fie tā ua I le tātou au po le tātou wa onga I le sāpati nei. Fe mai I le whakatalanga lea. Whalinga mta upu muamua, fe upu se fulu sutasu lo sutolu. Na o iai I le anganga I le aso le li. Na o whaalongo ai lea I o tua I le leo tele pei o se pū o whape mai. O au o le Alefa, o au o le Omeka, o le muamua ma le mulimuli, I le malea, o mea e te whaai ia e tusi le tusi, ia e avatu e kalesi e fitu e feso, o se murana, Peracamo, Tuatiras, Sarataisa, Philadelphia, Malauti Kaia, Fepo Sumarua. Na o whali watu lea, ma ova ai I le leo na tautalama I a tau. Wa o whaliu, o na o I loa ai leo le tunga la mepa aure fitu. Wa tu tonu o le tunga la mepa e fitu, o le tasi e pe o le atuli o tangata, ua ofu I le ofu tatapu wai, ua fusi I lona fatafata le fusi auro. O le vaainga lea na I loa Ioane, the vision that was given to John. John said that he was in the Spirit of God in the day of the Lord. And when he heard a loud voice like a trumpet, ufaloine Ioane le leo peo se pu, le leo o ta'lili, le leo manino, ua vala au mai, fai mai oa o le Alefa ma le Omeka. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. You must write what you've seen. You must write what you hear. Write in the book and send it to the 7 churches. For my ye etusia me wa evai, ye etusia me wa falomoi. Ona e tuina le ile tusi, ma ave ile ekalesia fitu. For my fe au na fa Eloine le tua. Ya Ioane le moto pata for my oa o le Alefa, oa o le Omeka. Wa ole muamua, wa ole mulimuli, wa ole amatanga, wa ole ngatanga. E iai ia le tāua, e iai ia le manatu whapitoa. E iai le whina ngalo, o le atua na ia whiriwhiri ai, ia nei uputomua, e whaelo ai le whiau, e tuna atu ia ione ni ia tusia le tusi. So significant that God selectively present the message to the church of 7 churches with these introductory words to signify, to identify the authority of God. By the way, what do you fear? O le olo fetalai, o le olo alanga, o le olo au mai el varoanga, e le ai lava setasi, o le alo le tua po Iesu Keriso lea, lena maliu, ma ua toe tū mai, ma ua si tia o ia langi, o na ia a o vaai ai matalo apostolo. Lau whaafungaanga I le nei tai au, ma le whauteleina o le upu o le whautanga.
e o ngā to tonu ia Yesu Keriso. O Yesu Keriso lea na whanau mai o ia e tusai ma upu whaavalo anga. Isaiah mtau po iwa, whaupo ono, whamai o whanau mai le tama ilo na ua le malo. Le valo upu whaavalo anga na whanau mai Yesu I taimi whaavalo anga, na soifua, ma whaila na ngavaenga. A o ia Yesu ilo tātou lalolangi, whamai na ia whaia vāvenga e ofo ai, ma whai loa tangata whamai ua taunuu mai, ma ua I nei le malo Keriso, sa ta ua ilo tātou wa onga whamai, o le malo Keriso, o lo I lalolangi le malo Keriso, e le ngate lea, o le malo Keriso, o lo tātou whatali ai, the now and then. The kingdom of God is here, His presence, when Jesus came on earth and performed all the miracles and bring all the salvation and deliverance and freedoms and liberty to all who are captive by the slavery of sin and set them free by the salvation in Jesus Christ. The kingdom of God is here. But also, second, but as we mentioned, that not yet is the kingdom of glory is about to come, as he said, "Ben whamai Yesu, o te alu e sao ni se mena whai o tō, a whai o te alu o te toi sao, o whaenga na nua, o la o onga o le malo, po le upumoni o le malo. Aolo ta ua la, o Yesu lea na whio mai, na maniu mo toi tū, ma ua whio e langi. Lau whakonganga le tai aule nei, o Yesu, whaimai o loo iai I le tūtau matau o no whali o le tua, whaimai o loo I au na I whai mapuluwanga. Ina ia mawhai, o na ia fisota I mai, I le lalolangi I whanau o le tua. O le tasi nao me tāua, e whairo ina I whi au o tala le lei. O lo manatu nisi. O whea o ia Yesu, o whea o ia le alo le tua, ua na whola mai e anu matoi sao. Ya inga o le tua, whamela whiompa ia le tua, e le whatua I mai, le tua I le mena whola ina mai, pero manatu o istangata I le whatua I. Ai ua ono sai o ia ina I ho tangata uma I le salamo. Jesus is not delaying His coming, but He is patient so that each one of us will come into repentance. Ai whamai, o Yesu lea, na whiai le rangi. Ai e tuina mai le rangpa ia. Whai o ia foi lea o ia whai loa le whaalinga. Le vaainga leo tuina ia Yohane le moto patamo. Le whamtalaina I le tātou mata upu I le taole nei. Whamai o le leo manino o le tua. The audible voice of God declare that He is the Alpha, the Omega, the beginning and the end. O ia nai le amatanga. O ia nai le unga. O ia na mua, o le na muli, o ia le Alefa ma le Omega. Tō te mai tau mai. Le matango fie o le tala le lei. O tato manatu po le ale mea o fatu wai mai ia Yesu pe te iane le tusi whaalinga whamai o ria. O lo o Yesu, o lo ia fautua I tuma. E le ngate lea, o lo ngā lue Yesu e whisota I mai e kalesia iale le mana le ngangpa ia. O le vainga lea, o lo tato taloina I le taiaure nei. O le vainga o Yesu Keriso o lo savali o ia I te tono tunga la mepa. O le vainga e whaelo ai, e iai ia ona mwinga ma ona te au whapitoa. E muala ona ufita o whamai whamtalanga Yesu. O le Alefa ma le Omeka. Tolona winga. O le Alefa, o le matai tusi le amataina ai. Ia le ngangana eleni. O le Alefa. Ma le matai tusi e whaumaina ai. Le ngangana wha eleni. O le Omeka. O lona winga. O ia nai le amatanga. O ia foi o mai le unga. O ia o le amatanga ma le unga o me unga. God is the Alpha. God is Omega. He is the beginning and He is the end. He is the beginning of the end. O le winga le na. O le swafa le ne o Yesu. Whamai o ia o le Alefa ma le Omeka. Pena tu mai. O Yesu na wha sa toloina.
Ele nu o le tua ona ua lato manatu ua upu vale i le tua, ua ta ua tua ina o ia ele o ia se tua. Pe te iane ua le manino i tangata o le au tusi upu mai la tau o le au o staulanga, o Yesu o le Mesia na valo ia. Ona lato te ena le o Yesu o le Mesia, a ua lato fa sa tauro ia te ia. Le Alefa ma le Omeka. O le suafa le na o le atua, na whaonga ine le teimi a o angai mai i le nu o le atua mai ai pupito. O le fisili lea o te fia ta ua. Ai se a le mea ua whaino ai e Yesu Keriso lava ia i le ono Yohane, ia lona mana, ia po lona suafa, ia po lana pule, e whaonga ina ai upu nei o le Alefa ma le Omeka. Mo tau mai, Mataafa mai, o Yesu na whaasatoroina e le nu o Israelu, o na ua lato manatu, e le o ia o se atua, a ua tau atua ina, e ia lava ia, blasphemy. They missed the point that Jesus is the Messiah, the suffering Messiah according to the book of Isaiah 53. But in fact, when Jesus says, I am who I am, he was referring to the Alpha and the Omega. For mai le tusio i sairon ta opue, e fasu matasi on fa upe fa. O lo whangai nai i le ngangana lea o suafa nei o le tua. I sairon ta opue fasu matasi on fa upe fa. For mai oi ea ua ia saunia mana faia. O le vala au i tupulanga talumai le amatanga. O au o Yehova o le mua e whaatasi ma le mulimuli o au lava o ia. O lo whangai nei ele tusi ele aona le tua po prefeto le tua Isaia upune o au o le mua o au o le mulimuli o au lava ele aise tasi e tuso ma ia. O le whamtalaina na the beginning and the end. I am the Alpha and the Omega. The I am who I am. Ua na o Yesu Keriso po le tue afe i le Yesu wafalea. Wa u nai le amatanga, wa u foi i le ngata anga. O le Alefa ma le Omeka, o le uai matai tusi o le ngangana fa eleni. O le matai tusi e uma i ai le ngangana fa eleni. O lona winga. O le atua o le amatanga ma le unga, o le atua o le amatanga o me oma. E le aise tasi e tuzamaia, o le winga lea, o le Alefa ma le Omeka. Ua whaalia le pule le atua. Ia Ioane ia e tusi le tusi. O au lea na oti na toe tu mai. O au lea o lo ola pea. O au lea o le atoe a fio mai. I am, and who will be to come. O le atua le na. Le atua lea na maliu ma whatautawina le sa tauro. Tongi ola le lolangi anga sala lolangi masitia e le langi. Whamai ola na ngā luenga loi i e whautuaina i le tama. Ai le ngata i leo non fesotai mai i le feau ma misiona le kalesia. This is the main reason why the book of Revelations, the message given to John, given to the church, to recognize that Jesus, the one who died, the one who resurrected, and the one who lived, and he's in heaven. He's now ministering. Ono whaina na ngā ruenga tongi ola, e whesotai mai, ina ia whae loa i le kalesia. O le tala leo whaotanga, o lo whaawa wina, e le whiaua le kalesia. O le launga ina le whiau o le whaotanga, le launga ina le whiau o Yesu Keriso le Alefa ma le Omeka, o le whiau le nai tauwaina le kalesia. Lau whafunganga le nei tae o lo e mai tau mai, po le a, i le whiau whaptoa le tae le nei, o le whiau whaptoa le tae le nei, o le leo le tua, le leo manino le tua e whaelo atu, ia Ioane tau le kalesia, o a o le Alefa, o a o le Omeka, o a o le momua, o a o le mulmuli. O lona winga,
Ioana e tusi mata watu le kalesia o au e le pule a mataino me umo au e le pule o ngā taanga e le aise tasi ua na o lava o le tua lea o lo fetalai. Whamai e tusia le tusi ma ave le kalesia e kalesia fitu. I want to let you know the message of the 7 churches is so crucial for us to understand, because the only entity o le tasi le nea vaenga ua wha pitoa e nati tawa veina le whiau o le whaolotanga i aso le unga o le whiau e ave le ekalesia. Ekalesia le tua, le ekalesia e tausi polo inga le tua, mana ana i le mau ya Yesu Keriso. O le whiau la le ekalesia situ. O le whiau na tuina i le au ekalesia o the apostolic church, the time of Christ, the time of the apostles, the times of the church fathers, the times of the Christians have been persecuted throughout history. They were keep the commandments of God. They were underground. The times of the Dark Ages, still the Christians. The times of the Reformations, the revivals of the church, and also the time of the awakening. The table 14 say oh my langi 1800s, the historical unfolding of the Christian history. Now is our moment, and the same message to declare for my o le tua le Alefa, le tua le Omeka, o le tua mai amatanga, o le tua mai ngatanga, o le amatanga me uma. E te tau na lao ina i le lalolangi for my ua furi tua i le tua. We live in a society, the society that is become very secularized, the society that no longer have the intense and the ultimate faith in God. We live in a society that they proclaim there is no God. It's only illusions for those who believe in God, escape of reality. They make mockeries of the gospel. Watato yele langi walato upu vale malato fai le tala leo le tua. Ai whamai le whiong pa ia le tua utinatu ya Ioane, tau le kalesia. O au le na mua, o au le na mulmulu, o au le na oti o tue tu mai. Lea ua fio le rangi, mai whamai o le ia sote mai i le kalesia, e hala i le mana o le ngang pa ia. So the good news for us, number 1, o le atua lea ua ia fola mai ia whetalai a Ioane, o ia o le atua le nasa liu tangata. Lenta ua Ioane le loko ua liu tino tangata le loko ua whaatasi foli le atua mai tatou. Ua tatou mata ilo na mamalu malona silsile ase. That's the first point, that Jesus, who was incarnated, take the human form of God in order to minister to us, bring us back to God. And then he ascended to heaven, who was, who is, and he is to come. Le tua liu tino tangata na, whamai, o le tua le na, o ia o le Alefa, o ia o Omeka, o ia o le amatanga, o ia o le unga me uma. O le kalesia le tua, na te wha fola ina le whiau o le whaotanga. Le whiau ia Yesu Keriso. Le amatanga me uma, ma le unga me uma. Ola ta ua, il taupu Isaia taupu fasuma le ono. Isaia taupu fasuma le ono, fasuma le fa, a lona fai upu ono. O lo ta ua ai, le ngangana po o le suafa lava le o Yesu. I am the beginning and the end. I was the first and the last. Ona ngangana le ta wai o Yesu o ia lava o le tua lea sai whaatasi malenu o le tua. Le foi ua toe tu mai, le wa avea ma whaola mo le larangi ata, le wa avea i tātou ma so Yesu Keriso. Isaia tau pe fas fumal fa, alona fai upu ono, o te fai tawina. Fa me tau pe fai upu ono. Isaia alona tau pe fas fumal fa, alona fai upu ono. O lo whapea o na whetalai mai ova. O le tupu o Israelu. O le na whatawina foi o ia.
o Yehova o au, o Yehova o au, o au lea na muamua, o au foi lea na mulimuli, e le ai se atua ua na o au lava. I was at the beginning. I am who was at the beginning. I am who was at the end. No one but myself, but God himself. O le atua le na o le amatanga, o le tua le unga, o le Alefa ma le Omeka. Le atua o le namaliu ma toe mai. Le atua o lo soifua, ma o lo ia ao le tu tau matau le no fali o le tua. O no ia fisotai mai le kalesia. Ai se a, ina me whai no le rolangi. Ua lata le toia fio mai Yesu Keriso e au mai alona malo. Ai le au o lo whamawhaina ia ave e kalesia fitu. Whanau o le tua le nei tuaso. O mea ia o te fia tā ua. E whamawhaina muamua o Yesu o le tua li dun tangata. Le atua o Israelu, o le atua sai le amatanga, o le atua o le ngataanga. Le ngata o le atua li dun tangata, o ia o le Alefa lea the I am, o le atua o lo ola pea. He was, who is, and is to come. The I am, the Alefa, the Alpha and the Omeka. O le atua le na. O le atua le na. Whamai o ia lea, ua ia whaailoa ia Ioane. Whaailoa ia Ioane nana ngā luenga whamai o ia, o lo o ia savali te tono tunga la mepa. O le tunga la mepa. O lo ta ua i le tusi o whaalinga. O le tusi o tunga la mepa. O le tunga la mepa o le tasi lea o vaenga e te tāua i te tono o teimi o tapo inga a le atua. E whaino ai le pupulo le atua, e whaino ai le malamalama, e whaunga ina lea ia le suau. O le suau o le whatusa le mumpa ia, o le suau e whatusa ina le mumu, o le whiau o le tala le lei. O lo whaunga ina le whiau whaavalo anga. O Yesu le Alefa, o Yesu le Omeka, o ia le amatanga mana ngā taanga, whamai o ia o lo whautua le tama, mo le whanaua le tua, le ekalesia muli le tua. A o lana folfolanga ma lana poloinga ia i tātou, ia whapea o na vea i tātou ma tangata whamaoni o le tino Keriso. Ina ia mawhai o na tātou whaailoa, o le tua, mai le vau, o le tua e o le whaavau. O le ala ia se whiau, po se le sona e mawhai on tātou mai tauina. O to soifua mo tātou wola i le lolangi o lato furitua i le tua. We live in society that's increasingly become atheistic, paganism society. Society that no longer put an emphasis in the fear of God. But the message of the Alpha and the Omeka is to remind us that God is the God of creator. God is the God of worship. No other gods beside him, says the Lord. It's good for us that we be reminded. Olo soifua le tua. Tau e tātou na tātou wha manatuina. O le ekalesia lona i tau ina le whiau. Le whiau o le whaotanga i le tātou i loa le o Yesu Keriso. O le na liu tiu tangata. O le na maliu matoe tūmai. O ia o lo whautua i le tūtam tau tama. O lo o ia ngā loe e ala i le ngangpa ia. I le ngā luenga le kalesia. O lo i ese whiau whapitoa. Ina ia whapena lau ngātu i le lolangi. Le lolangi ua furitua. Furitua i le tua. O le tātou lolangi ua avea i le manuia, ua avea i te mau ainga, ua avea ia le mawalunga o le aonga ma le manuia o lau tele, ua whaile mātua i tangata. So i fuanga lo tātou iai, ua avea le manuia, ua avea mea tātou te maua, ua mea ava noa,
wa vea le te le vave le ata mai o tangata. If you think about this, the advancement of technology, the media, social medias, now we're able to speak the gospel and transmit throughout the world through a simple device as we have. This is a declaration. These are the classic examples. These are the only product of the human ingenuity. But can you imagine the mind of God who declared that I know each other's person's burdens? Sila fia le tua I bomo onga msa fia finga mafchangi tato loto sila fia le tua me uma le tua le na lo tato ona yai ai lui ina tato mai tawina ia me fa matala le sisi le tua ai fe mai wo fatu tele ina ila to la to te le tua malato le tele tono le tua wa vea le tamai wa vea le poto wa vea tamau ainga le langi nei wa fai matua ya ila to wa tua me la to te maua le kalesia le tua manu le tua. I just want to remind you po a me tato te maua ia avea me tato te maua e vatu le viinga le tua o me o tato maua o me mai le tua ia vatu ia te ia le fama nu ma le viinga ai o tato loina o ia mai le amatanga o ia ile ngatanga ua toe ona afio mai e fataluina le malo le tua le malo e faavau ele to yai se fano no ele to yai se mapuitinga ele to yai ni fa mai ele to yai ia ni shut down and shelter in ai tato te mafuta pe maia ile langi maleo le faavau. That is the gospel. Le tala le leile na fe mai au na lawa ina ma fola ina ile leo tele ma le manino e tawai ia au le o tato ma ta uma fefefe atu atu vale ile lalani ai o tato lo tato au na le tua mai le amatanga le tua e o lava le ngatanga o ia o le unga o me uma o lo ia savali o lo ia fatasi o lo ia I te tonu o le ngā luenga le tua. O la o lenga mo la talo I nei tuaso. Ia whamanu ia tele le tua I ate oe. Ia wala mai le langi le pa I o le tua. Ina I mwhaen whamanulu ina lo toso I fua mo sio tato ola. A o wha lata le aso e fio mai ai le tua. Ia whamanu ia tele le tua le o whafonganga I le suafa Yesu. Amen. Lo matou tambae o le langi. Au matou iai tuaso whaingata. Mo luluina lo matou whamoe moe. Talo atu le tua. Ia awane o matou to I lalo pe matou te solo muli. Ai au matou tutu mau. Si tia o oe o le tua. Le Alefa ma le Omeka. Le amatanga o le ngataanga. Ua toe o se laa o ne e fiuma I lea. Ai matou le whamoe moe ma le whatua tua ma le au auna. E moli mau maalanga ina le fe au le whaotanga mai a Yesu Kiriso. I whape ina, whamne ina le whafong angalo nuu le nei tuaso I lo suafa Yesu. Amen.